وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فنصف ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وصدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة صدق الله العظيم. Selanjutnya kita mengundang peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam al-ardi wa la fis samaa huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallah
Yasin dari rumah sakit. Tak sanggup menyaksikan air matamu menetes di pipi. Ketika pertama kujumpa bukankah pernah kutanyakan padamu kasih. Memang kau bukan yang pertama bagiku. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur cinta jauh melangkah, kau katakan sayang. Mengapa jiwaku mesti berguncang sedang musikku manis ku dengar? Mungkin karena ku lihat lagi lentikmu matamu, bibirmu dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di kedua nyammu. Atau ku isyaratkan cinta, tapi semua tak ku lakukan. Berkumpul begadang boleh saja kalau ada perlunya. Jadi jangan begadang kalau tidak perlu. Kamu jalan karena darah berkurang. Bila sering kena angin mana, segala penyakit akan mudah